Echo kureberaho isano ya muhogo y'ibabire bagura shilingi 10,000 mu sente za Uganda ubwate negura shilingi 3,000 omuceri kilo hateri hari shilingi 15,000 kandi gomwonyo ubwate gurya hari shilingi 10,000 ikisura pakiti shilingi 10,000 ya sabuni ikinoha cha shilingi 12,000 abinja hari abemirimo yabo minje nabajikorro majana hamwe n'amakorro gago konkana bajarango nibashashurwa busente buce obutariko basa kubarabyo mbero nkebi okucira munonga na hato mukiro bw'ebintu bitembere mihendo tubunga tubugora ku mibiro bwa muhogo asante kubugora ngo miyenda kana butukuzoka sito nobozina nendano gera Tahata anatororo mukuru w'entebe yo kubanza habwe cyaro cya Kasamba byara omumuruka gwa Kasamba omugombora yabugaki nagirango bebyo kuzaguza Christmas babirugireho Christmas nitunira kurya ebiribwa na muhogo iyo tuhinjire habuko tukabasa kugura inyama n'umuceri kiro y'umuceri yashingi kashanje hano kumaraho kizuweki abekitongore kitari cya government cha Audrey Youth and Child Care Foundation cyurigireyo kandi cyahereze ibintu bitari umwe na bimwe ahamaka gatine kiyamba oko bahwerombero bukorebi ebintu birumwe byo kurya shukari omuceri sabuni ebijaro hamwe n'ebindi nibyo bigabirwe. Of course things are so expensive atoka ntwano mpereza nka shukari shuwa noba no mumoreka ngo na wariyo no muntu tayayebwa. Sometimes we tend to neglect such people, but when you give, really you're showing them that they are also important in the community. Gasha kwa Jonan Singwire.